Umbuzo osithandazelana Luke 18 verse 1. Mawufunda nje ivesi la khona lithi wabalandisa umfanekiso wokuthi umuntu umele ukukhuleka njalo angadangali. Buka into ezothu umuntu umele ukukhuleka njalo angadangali. Sithandaza ngoba siyabantu. Umoso ingelosi yekuthandaza. Moya isilwane yekuthandaza. Umuntu umelwe akuthiwa mawuthola ithuba kuthiwa umuntu umelwe usho ukuthi umelwe awuna choice umelwe ukuthandaza umuntu umelwe